Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Dersimizni cemaat devam etamiz. Allah Teala'nın yardımı bilen. Mine biz sizin bilen indi nihayet 6. ülüşke kelip jettik. Biz indi ötken derste onun ikisini uzgan edik, şolay bit. Biz indi astan mine başlagan edik. 6. hem 7. Oğlanın kızı, meyitning oğlanın kızı, bununçkisi, yani oğlanın kızı, az sızıqlavını aytırga kerek. Oğlanın kızı, meyitten kolgan malının 6'dan birini ala. 2 şart bilen dedik. 2 şart bilen oğlanın kızı mugassib bulmasa hem şolay ok onun bilen birge meyitning bir kızı bolurga tiyişli. Şolay bitindi. Şolay mı? Dres. Meyitning bir kızı bolurga tiyiş. Yani biz bunu uzdu kavatlar. Onu kavatlar biz tağını Allah tilese. Şolay yok. Mine bular ahırgı ikisi, 6. hem 7. ikisi de birük. Mine bu meyitning ulanın kızı, meyitning bir kızı bilen qatnaşkan vakitda 6'dan birini ala o. Meyitning bir kızı yartısını ala, ulanın kızı 6'dan birini ala. Anlaşıldı değil mi? 7. mine bu kız tuğan nomer 2. Nomer 2 kız tuğan ol meyitning kız tuğanı, apası yaki singilisi etisinden bulgan. Ol nomer 2'de bilgilendi. Ol 6'dan birin ala, şolay o 2 şart bilen, onun mugassib bulmaska tiyiş. Mugassib. Onun bilen bir tuğan, ir tuğanı bulmaska tiyiş. Hem 6'dan birini alır için meyitning nomer 1 kız tuğanı, nomer 1 kız tuğanı bulurga tiyiş. Nomer 1 kız tuğanı, yani bir tuğan. Ol 1 bulurga tiyiş. Mene şu birinci nomerli kız tuğanı birevi bulgan vakitta ol yartısın ala. Nomer 2 bulgan kız tuğanı 6'dan birini ala, onun bilen birge. Yani bu sinde ütken dersinizlere kovatlау buldu. Eli biz anırga yanadan kiri koytabız. Başlayız birinçisinden. Ben de aldan yazıp koygan edim. Eğer anlamasağız, indi kovatlap sırarsız. Etisi 6'dan birin alatırgan kişilerinin birincisi etisi. Eti kişi bulay 6'dan birini ala, yaki 6'dan birini ala, yaki bitinisini ala. Bunu bilesiz. Yaki bitinisini ala. Eti kişiye bilgilengen farız boyunca bilgilengen iliş ol 6'dan 1. Eti kişini bir kimde mirastan mehrum ite almayı. Şunu anlatmaska gerek. Meyit. O öldü mü, kız öldü mü? Etisi sen iken eti kişini mirastan bir varis da mehrum ite almayı. Eti kişinin alatırgan en az ilişi 6'dan 1'i. Eğer de kumaçavlovçular bulmasa, mesela eğer de meyitning ulu da kızı da, ulunun ulu da, ulunun kızı da bulmasa, meyitten kalgan malının bitinisinde eti kişi üzerine ala. Bu uçrakta 6'dan birini ala koycan eti kişi meyitten kalgan malının 6'dan birini ala bari tek bir şart bilen. Ol
мәйетнең балалары яки баласы булса. Әгәр баласы бар икән, әти кеше автоматически 6-дан 1-гә күчә. Аңлашылдымы? Бик җиңел. Әти кешенең шарты бик җиңел. Әгәр дә инде мәйетнең балалары булмаса, ул очракта малның барысында ул үзенә ала. Әгәр мәйетнең инде хатыны булса, хатыны ала инде үзенең өлешен, ләкин ул калганның барысында үзенә ала. Балаларына улының кызы, улының улы, алар да шул Әйе, монда бөтенесе шул исәпкә керә. Әгәр мәйетнең улы булса, яки улының улы булса, яки кызы булса, яки улының кызы булса, яки шуларның берсе генә булса да, әти кешегә 6-дан 1. Аңлашылгандыраймы? Моның инде артык аңлатып торырга да кирәкми. Бу иң җиңеле дип саныйм инде мин үземчә. Иң җиңеле дип. Көчәбез мәйетнең әнисенә. Мәйетнең әнисе. Аны инде без үзебез өчен колагыбызга киртләп куярга тиеш инде без аны. Әни кеше яки 6-дан 1-ен ала, яки 3-тән 1-ен ала. Әни кеше. Икенең берсен. Аңлашылды? Әти кеше я 6-дан 1-ен ала, яки калганын ала бөтенесен. Әни кешегә Аллаһ Тәгалә 2 төрле доля билгеләгән, фарыз буенча. Яки ул 6-дан 1-ен ала, яки 3-тән 1-ен ала. Бу очракта ул 6-дан 1-ен ала. Без хәзер шушыны өйрәнәбез. 6-дан 1-ен 2 шарт, условие. 2 шарт. Мәйетнең балалары булса, ягъни 6-дан 1-ен алыр өчен мәйетнең балалары булырга тиеш. Икенче шарт. Мәйетнең ир һәм кыз туганнары күп булса. Әгәр дә менә шушы 2 шартның берсе генә үтәлсә дә, әни кеше 6-дан 1-ен ала. Икесен дә үтәлгәнне көтеп торырга кирәкми дә. Берсе дә җитә. Аңлашылдымы? Мәйетнең бая әйткәнчә балалары булса, улы барманың кызымы, улының улымы, яки улының кызымы, уланың потомствосы, балалары санала, әни кеше 6-дан 1-ен ала автоматически. Шуның берсе үтәлсә дә. Мәйетнең хәзер ир һәм кыз туганнары күп булса, мәйетнең ир һәм кыз туганнары бар. Бер туганнарымы, әтисеннәнме, яки әнисеннән генәме, барысы да ир һәм кыз туганнар санала. Икәү булсалар, инде ул туганнар күп була. Шулаймы? Күп була. Әни кеше 6-дан 1-ен ала, әгәр дә вафат булган шушы мәйетнең ир һәм кыз туганнары күбәү булсалар, 6-дан 1-ен ала. Икесенең берсе үтәлсә дә шушы шартларның 6-дан 1-ен ала. Торган була. Барып җиттеме? Бусы да авыр түгел. Буларны инде кабатларга кирәк. Бер тапкыр. Әйе, нәкъ шулай. Әгәр мәйетнең балалары булмаса, шулай ук ир һәм кыз туганнары күп булмаса, бер генә булса, мәсәлән, яки аның бер генә апасы, яки бер генә абыйсы, яки энесе, ул вакытта күп булмый.
Ул вакытта әнисе 3тән 1-ен ала торган була. Ләкин әле без анырга җитмәдек. Без аны җитмәдек түгел, бүген өйрәнмибез. Без аны уздык инде. Без бит инде уздык менә 3тән 1-ен. Бу да булды. Булдымы? Üçüncü, hazır kile babası. Babası mene görəsimiz, içində yazılğan ətisinin ətisi deyib. Çünki ətinin ətisindən başqa bütün bir babay da miras almayı. Miras alatırğan bir gine babay var. Ol ətinin ətisi. Әнинең әтисе мирас алучы түгел. Әнинең әтисе мирас алучы түгел. Шуңа күрә моны бабасы дисәң дә була. Ләкин бабасы дигәч кешеләр әнинең әтисе белән дә бутарга мөмкиннәр. Аны без үзебез дә аңларга тиешлебез, башкаларга да аңлатырга тиешлебез. Әнинең әтисе мирас алучылардан түгел. Babası diп yazırga kireginde hem anları ətisinin ətisi deyip jeşini alırga kirek. Eytirga kirek babay, cemaat, babay ol ətisi urnunda, meyitinin ətisi urnunda o. İki şart bilen babay 6'dan 1'in ala. Şuluk şart deyip etsek de bulayındı. Onun için babay 6'dan 1'in alır için 2 şart ütelerge tiyişli. Meyitinin etisi bulmasağına. Meyitinin etisi bulsa, etisi ola 6'dan 1'in. Etisi bulmasa, etisi ülgen bulsa. Babası var, babası isen. Etisi bulmağına göre etisinin ilişin babası ala. Çünkü babası etis ornunda. Hem balaları bulurga tiyiş. Eğer de etisi bulmasa, hem balaları da bulmasa, babası, mene mındağı şekilliydi, kalgan malının bütünüsünde üzüne ala. Meyitinin hatını üzülüşün ala da, bütün malını babası üzüne ala. Çünkü ol eti yorunda. Biz bunu anlamında anlatıp gittim. Bunu anladık indi birinçisin. Demek babası etisi 2 şart bilen 6'dan 1'in ala. Meyitinin etisi isen bulmaska tiyişanın için. Etisi isen bulsa etisi ala. Babasına yok. Babayını tumalı etisi. Babayını etisi tumalı. Balaları bulurga tiyişli 6'dan 1'ini alır için. Meyitinin balaları bulurga tiyiş. Neydi de bulsa patomuk. Alar 4'tev. Onu kovatlap tırmıyız indi gel. 4-çiге köşebiz. 4-çi. Mında ebisi, mında indi korkmaça ebisi dep yazırga bula. Mında etisinin enisi de, enisinin enisi de kire. Onlar ikisi de 6'dan 1'in aluçular. Onlar 6'dan 1'in aluçular. Onlar 3'ten 1'in ala almay. Onlar gel 6'dan 1'in ala. Onun ayırması şu ol eniden. Ebi koşan 6'dan 1'in ala. Enisi bulmasa meyitinin. Nek şunun kibik, mine bu eti bilen babay kibik. Eğer de meyitinin enisi isen bulsa, ebilerinin birsine de miras yok. Etinin enisine de, eninin enisine de miras yok. Eni isen bulganda. Eni tumalı ebilerine. Ebinin şartı şu. Enisi bulmav, enisi bulmasa 6'dan 1'in ala ebi. Anlaşıldı? Etinin enisi de, eninin enisi de 6'dan 1'in ala.